Deborah. I am 20 years. This is how I was born. My parents are dead. I am asking for your support. I have no one, so please help me. Thank you. Deborah, ma obi bia akwaba ediba Emadek TV so ohwede opon yankopon emwa obi bia okoso hwe Emadek TV onyankopon ma obi bia akoma so ade bia ohwehwe bia no emrem onyankopon enhye nyam ohye moden onye mo kese ba bia obi bia enam bia dwumadie bia wudi ene ne opese wode wonsa eka na ne wode wonsa aka ogusu a wo ya wo nwi bia onyankopon enka ho onhye woden onye wo kese onyankopon ema obi bia ene dey make say wo hwe mi onyankopon ema ye nakoma so o hwehwe bia ananse na nida so bia no ewade emfa ema no ene menemo ba bekasa afa video a Emadek TV yensa kan ye bo ho Deborah se yesremo ye pamocho obi bia o hwe Emadek TV mesrew wo ba be hwe video ewade enka wakoma onka wakoma na ne obenya bia no fa send sa number no na mesrew adidiem kakra bia obenya no enipa no so nsanka na onfa enkonko ya doye ema sa nipa esanse aya emprepi no Emadek se metena wona mehwe enyema bia ekoso ewo mangane mu a aya na menya yanka ewrade adome na nka wama mesika a menso metumi epia abonten a matumi aya doye ede aboa enipa nanso ejuru baabi a mpenfo bibo bi se yese sunsumpe nanso wonam eyemro enso mpo ni na echi no ya afam de kakra yitumi ye bia no Emadek yemfa enni agro yeye mekai se na nsemu he ya na mashia akola bia opese wo ko school na wo ko no chese ni books ni ade nyina akora no ni bi na ne yamu ehyehyɛ no dade na aka mensem sika 20 cedis yanse ntro bi na Emadek gina mitwa pegya sika yi ede ma akola no se onfa nko asmo kan se bra nyame enhyira me nyame nhyira na menim se bepio na bia no asem a okan ye no enhyira no edi machi etime Emadek de minsuro se meyi minsuro se me de bema obi na ene video amensa aka no mere ahoyi esanse ehun sem no ene enipa na setena na brabo no areho enyema bi sei Emadek bi ho a na mere aho sometimes mitmetena ho na misum mitmetena ho na masia hye me ho de na sema ya meka kire mo no se awurade me da wase esanse kamese no hwan me Emadek me no hwan edie na mewo na edie ena ama me ene metinkwam mi wuye na ekwan obi fa so onya accident ka akwan obi fa so onya accident ka obi tena mu a onya accident no me mafa sa akwan no so aduane a obi de yi a ehia no eman na wonti asase so bi no me mafa sa o ha no e di se aduane no mafa sa akwan no so na so me da so te ase a na enyemme ma ho ode ne mum na eye ensa bi ene abasa bi a ebi a ebutu me so ntia enti mesere obi bia wo ba behwe video we se mesere mo emu nsem no areho emu nsem no ya emu nsem no chese eni eden na mesere mo ma yanyi bi ni benya bia no yemfa enya do yemfa mo se enipa esanse enipa hiamwa ninka sapi me ma meka sanwa yese asempa echiri ehia makasa tenten sesen sinya afi na meba bekasa pi no mienko hwe video no emra abofra wadi mfie aduo no 20 years a ofri chebi a ewo Eastern region abofra yi chirmu a na maame ene ne papa afrim sa enso ana na ba ene na be ma no wote won chen so no enso so atimi afrim na kesa sesena mu akoye den e de ama Deborah arahosem ba ko ne sebi Deborah enante te se ne sebi nyame ebo nipa se ne wonante no na mum Deborah be nante a wonante ne to so se obedware o se obeyeden o ni nyina wofa abom ana atechem na kodware na wi a wasanfa atechem e de aba na kesa sesena mu akoye den e de ama Deborah tesi ameno kasa Deborah ene eye me maame abro
Deborah ba kwa wadi mfi adioso 70 years na ete na me maami na ha nyina ne sese bi woni honom a wodwe nkwan a Deborah befa so atena ebese ba bia wote sisia na ye ba bia wo han maami kirem a wo asase wo honom ne mom ne na wo pa ne se nka sebi si etimi boa no na wotimi nya one room ana two room kra na se na daachi woni ho a Deborah benya ba bi de ti ato asemi akwa akoya rohosem ama abusua yi kisan kirem a wokọ asori wo Pentecost na Deborah susu kirem a ne na ne gi ho pa ene se oto nwom ana se wosa sisi ameno kase abusua yi wre ahoyie na wo ho ekire won omemmo a ye Deborah ene me maame abrewa ya sebi wafa Deborah to no ho so a wo hwe ni na yentimi emmo won na won so wontimi nya ba bi mfa woti ento enye ne pe ne sebi ye wu ni sei nyame pe na mana basa obetim do kakra fa ye mo ba mo number se ye de screen ase no na miso kakra bu yi no enkokwa yankopon show se wu yi bi na wo de aboa interview a we se wani gi ho a bo modi aso beko YouTube no search for Bonesman TV like it subscribe it subscribe na so a adoma keto be ba nchen na waboso no select all na ade bi betu obi an wonsa atimi akabi bo modi aso be sanso a share. Alright, abusia mama mu nyina akwaba emfamra eye the Bonesman TV ene min kura se achincha chinchin eye enkrasifo nyina mo president ene me de machincha chinchin aba be piem ewo eye chebi domase ka chebi dia na yese wonim chebi aha kura ewo na se ayefe no domase ena mba be piem na abusia nkoma mba be hwehwe no amise nipa mba hwehwe nkomo no mahune so bi pen eda ama mise madaroma ene America say no sa nipa no ene ono to so nani age ene me di nipa ofro ebremo na nipa me di ebremo ono so ya na beche na asem nia hukum ne ne ha ni nyina no one ye beche na yeso mo bi ewu bia no yatimi ede aboa wonom enti bensem mekra no abusiafo ha mene ombehwe enkomo nti mama wa ha mama etizen pachoye what are my frosting frame Juliana latte mama Juliana latte na what are ma wadin fi be sen 70 years yes ukuno inikum na mine ba friend saying Deborah Abwabia so timi kasa okay o yati saying Pachayo. Efo Deborah. Pacha. Obeka won fi. Pacha. What do you feel be saying? 20 years. Over 20 years. Pachayo. Na ma we. Pacha mamio. O ma mi o. Pacha. Na papa nso. Papa nso. Ah, o ma me no papa nyina ewu. Pachayo. Jesus wana na che. Pacha me call mami be ya shame. Na mama onye mi opa mo me na me de o de me ba na me na so nya wo de na ma ba tena nche. Ti na ni ofufo na wo ho na opam wo free. Nche. Na say uno na che sisi. Mate. Wako school kakra. Pacha bi go School kra da wo. Go school. Awo una wo hwe no. ai Na mfia di oson di adwuma na wo ya de hwe no. me yefu Wo ya fu. already me agree kakra ntu me nefu ana me Okay. Na o se na wa amene ne papa wu. na me papa wu ne na na wu ne na na ba wu na na ba ma wu o mu nyina ewu Na ne die no. ne na na Abere na napa. na na pa se oba ne ma he o ne ma me no so no ye friend nana na me de me ye me brother no me ba no ne papa nua ba so ati asi Sisi wo na sisi aba bedas. Na ni onu ha na be hwe no. e obi eni ho nti me brother no wo plot wo kurum aha ne de ateche okodware a hwe se no ti oba wi asa nti mpese
Minya be na see singing room set contain and I say singing room me and be and no shit until I'm in you are on the bottom. Kafra be mo asase de wo I was as oh. Se bia munya single room enu kra ne nanka No be and it'll be another man in tia. Say be an enemy until you've been in it and if you know any direction. na me bisa obedware so of Yeah, we are quite dry. Oh, no amuna wiako amensanko ne so bi ubetima nante ma husene wonante ni sitie wotimi nante kakra but kwan ofa so wia na mepe se we are mama hwesene okay sanda obra wow nti ubedware a o befa ayi musi ya no akodware wi na wasan fo maba Yeah, sir. Me wa Caribbean ni shamanai. Me go gwara na me eguo. Na me gwara wi na ma hye na ma ba. Mba na ma be ya to ma ba fresh. na wonam fom sie na bibi ntimi ntwa wo Ba cha. David, ba cha David bibi ntimi ntwa. abusia chebi domase ena mewi amene eye mini abai ene na etwe enkomoyi na asem na reho se bi nyene pe ni se anka yebawu ni si ana obaye si nenso anya ba ne sa na asetena ma yeden ne maame ne papa ne nana nyina wu ama sisi na ba ko a kisi waka na wotena nchen maame kura chi maso ni hono ma wanwe ya ne a obeta na nchen na be yeden abusia sene dai ye no madaruma mumma yenye biem mesremo mumma yenye biem because ohwe sene mini by situation sitie na sebi emrepa no dru na nyankopon to ne safre me na wanwe ya abrabo no mu be yedim pa ye ti maame chi mu so a omo asase ewukuruma nka se even crowd a single room kra na se two rooms kra no benya wo so a na nka omotimi ade ahye enyoma ase nti we die madaroma hade hyede na yede to bibia nim moma yenyina yemmoa na yentimi enyi bibi emfama abusuan mame enye na men cover au bisa mo kwa sorry ba cho ai. Ko dia sorry Ko Pentecost o kwa sorry pa me kwa sorry pa. Ai friend is Deborah, sister Deborah ono so otimiko Oni de no wo boase ne de no madam ba ko nchen e wo boase na ne wuye no na sister na fa na eye etena ne nchen ne no ben asore no ko na ye ha de oba ye de ntumi nko asa. wow ba wodi ya ukọ abusia we de madaroma ayare hyede na yede to bibia anim se wunim maami ene akra na ala se oben aba bi akra na obetimi aba besra won mu chebi dumase na abusia yi wo obetimi aba besra wonnom nti me pese obesa nante won se onante okay ti wa utimi nante kono ha utimi nante kono ha ozi wait mana ona utimi nante fe se bibi e wo ha won hwe na si ya na nante wow ti abusia okay this is sister Deborah and wo mfie 20 years na sebi
see ena yewo no enti madaroma decided ena yede to manim te mo betimi aboa no na ono nso so no ni ebie wona ne so bia no ne nsa betimi aka nti this is Sister Deborah. She's 20 years of age and this is how she was born. She's pleading for our help. You can support her with your little donation. Nyankopon show. So baby. Na wode aboa. Busia me samamo akwa BM famra Bonsman TV. Anchi bia me de me interview ni nyina ebesi na mame emisa Sister Deborah wo wade den woni je mo pese wo ye Nyom ene asaw. wo so to nyom Ache. na pese wo sa Ache. na woni nyom to me pese obeto ba ko me de nyom na pese oto sorry be nyom men. Okay, yanko Yebe yudi na ye wedi kuni mama ye Yebe yudi na ye wedi kuni mama ye Ogama wokuno Obata se odia ye Aye sana dionya mi egwama Yebe yudi na ye Oh yebe yudi na ye Wedding kuni mama ye Yebe yudi na ye Wedding kuni mama ye Okuno ogama okuno Obata se odia ye Aye sana dionya mi egwama I be you deny. I didn't be on a bit more santo. Why are there? Man back on Kahona. La Kakai. Are the Usum? Eh, we have a new refuge. Yanko Kakai. Kakai. Me madam for Sasia. Train. Ready. Go. Obe me madam for Sana Yesuke. Oh, yeah, madam for pa. Nadini namo. Oh, yeah, me butanti. Nature me kankobia. Obe minche madam fupa sa Yesu di. Oya dear. Na sorry. Na asano so e. Asaw. Senyumo. Aje senyumo. Nyumba na betim di asa. Satawal nyumbia. Satawal nyumbia betim di asa. We have my phone na Okay, sister, let's go. Ajay, go. Ajay. I just want to say, I love it to the sides. I know it you can. Waiting day, you're back. Let's go. I want to comfort myself, I can't. I fall for you. I was here. Hey. I was here. Hey, Salabi. Wabre wong. Hey, where I get some my Kevin boy before. Na shata wale.
It's a man before. Oh yeah, dear. Abusia, mama, obia, you have to happy yourself, all right? No matter your situation, no matter whatever that you are going through, if this young girl is able to happy herself, how much more you? So otimi emana ni je ho na wo asebi otimi nante wo ho a ya bi mu twetwe wo se ne sebi wo situation ni sitie no ya bi mu di huru ana Oh, bebre. mo ta di huru Bibi a me wo. Kwa ni de srem sa. Bibi a me wo mo ma me wo. Kwa ni de mo de sro me srem sa. o ba hanu ne de obi amfo Bibi a nye me sa da. ya me ase no mata ntene wo sitie bia no eye se wo ba ni si so ba na wo nante yanka wi bia wo sunja bi kura na ba bi so wa ba ni si na ye so mo ninje wata se mama re wate ma ba no so de na bia me twamu a na ta fa na me wa twetwe nkomo why. All right, abusia me de interview ni nyina besi na emo nanse na me de besi no mesre maame na wase me twato okra na wade sɛ de twato ade beto amanfo anim na wode ato manim ede na da wakoma so de na wo Mesre de ameto amanfo anim sɛ omo ami ntumi nya ba bi mami nana amada achi ni wa anya ho ya amanfo ani so wate ambe ya man wate bibi ya nso nya me ambe ya man wate Sister Debbie. On also the cafe out of four houses here. Baby, Tinana, when you are 1 year more. Abusia me de dwuma de ni nyina esi ahanom chebi odomase na bibaye ba twetwe ankomo yi sister Debbie say na bisa de nyina ne se mommo no na onya ba bi fa ne tinto na sabi ne na ni ho adaache a wanye mobo sisi ne na ye na ni da so pe oledi nso 70 years nti de dwuma de ni nyina esi ahanom ankopo nhua no ka ho benim se amrepa mu no ye ba na ya ne gisem na ye de ba makra mu nyina bye bye.
pam so video no na yakɔhwɛ aba no menim sɛ wo hwɛ video wie no ɔwra ho yie waboto asɛm no ɛnyɛ nya number na egu screen no so no mesrɛ frɛ Bonsman TV na adoye bia obeye bia no Bonsman e de bɛkɔ pɛpɛɛpɛ megye di wayɛ bi da sɛ ɛma wo yɛ mu hyehyɛw kakra bia obeye bia no fama Bonsman na Bonsman bɛkɔ akɔyɛ adoye sɛ ba ne sɛ wonti nneɛma bia senso a wobɛtumi afrɛ me Emadek me number yɛ gu screen so 055 1973 717 055 73717 nyankopɔn nhyira wo sɛ watie ma asɛm meda wase me sɛ me nsɛm fata anka me sɛ no wan a ma bɛgya w'anim a mesrɛ wadeɛ ɛso mesrɛ wo motie ma so pɔm na monyɛ adɔyɛ mfa ma me ɛsiane sɛ nnipa hia mmoa nyame nhyɛ wo bibiaa nyame yɛ wo bibiaa kɛse yɛbɛsɛ nhyɛ biam ɛwɔ Emadek TV so meda wase